I pozdrav svima ljudi, evo nas u četvrtoj epizodi Minecraft preživljavanja koje nisam snimao. Nažalost, bilo bi zanimljivo da sam snimao pre. Krenuo sam ja u rudnik i samo se umiknem s onih stepenica što sam vam pokazao i bap, mrtav, vratim sve po stvari i šine. I nađem rudnik. I rudnik kopam i ne na ta vrata, I danas ću vam pokazati nešto što sam napravio, dve stvari, neću da gledam u njih. To je roller coaster koji sam sam napravio, vidite, mali je, pošto nisam imao šina dovoljno, onda se tamo mali pad ovako. To sam napravio drugu, a prvu vam još neću pokazivati. Evo da se provozamo malo roller coasterom, malim roller coasterom. I da vam pokažem drugu stvar koju sam napravio. Vidite, ovdje idemo, vozimo se i samo pademo i uzmemo minecart i vratimo se na početak. Trčimo i stavimo minecart. Stavimo to nam ne treba. Druga stvar je parkour. Vidite ovdje početak parkura i da odigramo još jednu parkour mapu, pošto mi malo laga, malo i ne. Idemo na parkour. Ima i checkpointa, ne brinite se. Opa, idemo iz početka. Ako padnem još jednom na isto mjesto, mene i mrzi da se vraćam. Ja ću samo da vam pokažem kakav je parkour. Dobro, ovdje ću ja ću se vraćam ovako ovdje da vam pokažem samo koliki je parkour. Neću da se vraćam na početak i da ga igram. Igrat ćemo ga jednom i stvarno. Kad bude kad sagradimo sve, pa kad bude zajebancija, neki Minecraft zajebancija. Ni se vidi. Tu je to. I onda mi idemo tu. Ovdje skočite ovdje i kad ovdje stanete, checkpoint, i tu se vraćate kad god padnete. Evo ga ovdje, i ovdje. Šta sad? Skočite ovdje, skočite ovdje, skočite ovdje, ali ja to nisam uspeo. Prc malo. Skočite ovdje, skočite ovdje, skoči tu, skoči ovdje, skočio, nema veze, skoči tu, da jedemo u ribicu, idemo, skoči tu, kako ćeš tu sad, skočiš ovdje, nadam sam da ću padem, skočiš ovdje, skočiš ovdje i finish line. I ljudi, to je bilo to što se tiče. To je dvorac što sam malo uredio. Vidite, to je to, znate već. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svidjela. Lajkujte, subscribe-ujte, ostavite like, komentar, share, subscribe. Sve sam to već spomenuo. Sam da pine malo soko, sušilo sam i sustav. I šta da kažem? Papa.